o fogole in ɓato simna nuun rek njokam no njal a paax a paax ɓato njega o mbégte a maak na karale i ngarna meke saate fe Ndangaan ndax i ndemo leyna Ndangaan wax dëgg yàlla tef saate cosaan saate aduna sereer nda itam ke taxna i ɓato njego ɗayo ma koy o ten refu leyna Ndangaan rek a yiifo fa retna i leytuna na faap in fe andoona yee o taal in e Asqana Diouf i ɓaat no ngeɗana rek o Yàlla subhanahu wa taala a ɓekin a fila ɓuɓala i mbaɗo jego ɗayo maak encore i layanga Ndangaan itam yiifina tuna lay Ndangaan i njego ɗayo maak encore goor maak we ke andoona yee mofa fa in o kiino kiin war fas yéene koy lamtin ke andoona yee te fi'goonu fi simangolum lamtin me i mofna nu nga'anga meke a yiifana den no ga'oona kon o fogole yaakaaraam i ngar ne andoona yee ten ref faap in feke i njesnotina i lamtin gon fi simangolum sogo ngar ko comme ne xaye xa waralun fo meke i mofna xa waralun xa ɓisiid Diop Faba gon le fo simangol Doudou Thiam Fapa Doudou Thiam meke ref saate fe Ndangaan Ndangaan xëy na i ngadina saate fe yaakaaraam waaga simin saate fe bo pare i sogo ngar no ke andoona yee ten refu lamit ke Karnum yaakaram trop Karnum yakarum a fela xam alhamdulillah rabbil alamin oxe mofna pamum koy yaakaram itam xan lamtini gon fi simangolum Diok Faba o yow gon le fo simangol Mbaye Thiam gen saate fe i Ndangaan Sambu i nam ga to a kare ke i ngarna me xaye kare i content ten trop a refa ka andoona yee ka jegna o solo rek bo i content ten bo ande alhamdulillah rabbil alamin i wetana daal yaam wax dëgg yàlla keke i mboogiran i mboogire keke a wara waago jeg ndaa keke wiin o ɓaatax rek a ref o ɓaatax ten koy a saqaan miñu Joka njal Fapa yakarame koy merkuida xani ngar tag inchallah ndax xani antine mayu Fapa Doudou yakarame meke d'abord i mofna i soɗnonu moof a refa moof andoona yee wax dëgg a kilifa meek a moof to a moof nu itam a refa moof andoona yee i mosandoxan nda itam soɗnuna moof a cagu a yoon ndax o maak fo me i ngarna moof yakarame jamaxama i njoforama xay koy a kare i ngarna yoon fa Thior Production TV te jala calel mosuni ke andoona yee tef cosaan ado seereer nu xa andoona yee o seereer yo'noon rek cooraxa taaga xay i mbadid meke saate fe Ndangaan e yoon fo ɓinun encore Bouba Fall te ref o andoona yee itam ref président fe président amateur ke na commune ndeysaan Fimela yakarame i moofanga koy mbugo mbalamit meke i mofna tembe mbaar ne nam andoona yee a Thiameen a Thiameen meke ref mbaar Thiameen fa Bouba kam saate fe refoona meke rime meke maak to wala boog meke rime kam ni ke rimina maak tel meke na saate fe a jega ka andoona yee saate fe wala boog wiin we yaakaar mba ndox no moten xaye Jaraaf miña de i xoolwa njob ne saqam ten a qiid xaɓan naxik fa ɓetak saqma mosimo jeg teen legol échec i xoyke ndeɓes Mbaye Thiam te refu tokes i mose ngasir i mose ñimatir bo ñaan neke xaye moso jeg ke to mofanga galmo paana toujours neke rek njetaga ñaƴ tous jam rek ñaƴo xoyna Bouba kete saqna a saqaan a waagaan a ñaƴana normal i xan gar maaga d'abord Bouba andame relève a ref ka yaaka ref ka xaye Jaraaf ne saqoona kam o fogole kam i ngentan ne kam xa ɓiyaxe te ref ka andoona yee Jaraaf ka mbedna ndaa itam cooɗkano cuune cooɗkano xa andoona yee xoloxan cooɗkano xa refe ndef kilifa xaye cooɗina ten nam ñoowtano kam fogof ndax nu mofa mbaxtaan te ref ka andoona yee te ref fo Jaraaf itam a jega jeg ka andoona yee ten a yaakaar te leya ndigil refe ka waagma xaƴa yaakaar ref rek yaakaar a ciyem rek i ndaa ka jeka fa laqe koy roog rek ndaa ko roog a tax mu mucc xam ken fop a paax i ngar no Fap in Mbaye Thiam d'abord xan i ɓat numtoxid ma yaakaram ye o maak day a retanga ba a lay ndiɓum a ufooxin nenam ke te layna ndax itam keke a firnde a moofale ndax we njofooreer na a jeka andoona yee wax dëgg yàlla o garanga suɓa den ndaa a moofale ke a lalta in kaaga xaye koy o maagof a jeka tudun no saate fe te ref yaakaar o ref o ndeɓ yaakaram ye waagana fog conseil kay yete cooɗena ten nam nu yegtun fa nam nu ndamtun fa ref ke andoona yee ten refu jafnu ten i ndamana ndam ngir saqan ta refu maag in ta jaɓanana in i saqin rek ngir roog yaam a refa taxo andoona yee wax dëgg yàlla waagiran ndaa koy wiin we den mboso une tena ref ka meen yikongo na ref ka meen koy il faut que jem ka waageerona ken taw bote a roka sutwa ba fadiid meke xaye ndaa kete leyuma 45 andame sax dama xiida xe ndaa xupaan a xupa 45 a xiida mo soqin a xiida mo ta ref xam-xam ba roog a coox'una to te mos teen o fud
i a mos teen o fud a labir teen fop jege o ndeɓ jege maak wete a fituna daal a yakara ten fop a xoto a wolo ndok a fitina fadanga te leyele i ndik xaye a ley dudu kene ke xoy i ken daal a ref i ken daal i antun refe itam o kiino o cabeñ o kiino yooɓu ref i o kiino yaaju ta ref bo tamu tef rek oxo fudna i xoxum i ken daal tena ref i yakarame fapa dud nana ke andoona yee ten ref xaye i ɓaato ngar no ke andoona yee ten folu saate fe njaraf ne ndaa itam a jeg ka andoona yee i nanan ten te ref i ñoomin ka bo we andoona yee ten ref Babou sax fogaam xay Bouba du moins a gara organise ke refna ñoomin ka production e no organisation fa andoona yee i mbey mbaajel ndaa i ngar ni ñoomin ka ref ko andoona yee wax dëgg yàlla ndax waaga lay in to dig no ñoomin ka ndax itam ñoomin ka i goñ ref la andoona yee i goñ la wax dëgg yàlla e a jega ka andoona yee a jeg ka roxna ndum ñoomin ka moom kañ kene ndime rek i njangan pap in coxna in mais so ɓuriid meen i saqin weng fi ñaal na ngola fadanga anda ma liɓana dam ma ngola fadna o ngola a yonanga i liɓaga dam mofanga bo ñaal xara ɓetik liɓaga dam kon yaga ke xeen moom kene i yarte tene andu i o maaga itam ne nanu rek o maaga na feɗar bo ni ndama cof nuun ama qeñ na damun a qeñ i tax nu mbiyo ndang bo xeñaka a ndik o ret yaga dal i andu teen fa Bouba kam ke andoona yee ten ref i ñoomin ka itam yakarame nuun we andoona yee itam nu ndefa ñoomin ka xaye te des relève kam ñoomin ka itam tit fa gara le fo ke andoona yee ñoomin ka fi'u yakarame a jeg kam ndaa koy i nana ke lewna mosa ndaa koy ke refa ka andoona yee i mbaag ke ngoɗ teen anda kata bo i mbaag ke ngoɗ teen jamano yo to a jega ma i ngenna mbele tig yaam lek rek o waag te waagiro te ref jinda ke ndax bo me i mbarna mbad i mbad ke meen na fa lay ndaa i njuña ka njuña rek ke yoqna buga lay i kaaga yo calel ke i layna o ten refe oxe wurim na kiin jal tig bo rimo kiin taaga a jeg ka andoona yee wax dëgg yàlla a neewa a maya xam-xam faaga no ten to itam refet na kaaga itam i ñoomin ke a fi xooxum rek a jega ka andoona yee wax dëgg yàlla itam ngoor ke bukene ta ngara rek itam kaaga itam yakarame wara jemo ani i junju doy na borom xel ke no olof a layu awa jeme yakarame itam wina mbuuɗa anda ye nu ɓeeɗoxanga itam wiin we anda nuun nu ɓeeɗonga itam wiin we anda nuun ndaa jeg ka nu mbaag njuña in rek i mbaago an kaaga ndax itam Bouba itam o relève a ref ka i maaga kiim maaga o maaga ta ref yaam a jeg ka andoona yee rek nu judna Mbour nu saate fe judana nuuna i ndaa oxe ke i o maaga ta ref i to ɗo Saloum koy a doy ɗo taxa xeefinum xeefiraam bo meeke i mbadidna xaye i o xona 80 quelque temps mi tam mi xona 80 quelque temps kon ande ke i njegna a maya i a maya to i ngefiran ndaa roog fe andoona yee ten na cita fop xaƴa roog cina in i d'accord ten itam mosu bo meeke i mbadidna meeke i ndefna itam wax dëgg yàlla ino fi faaf weeke nde ɗume bo de adoox i anda den mayu maitre na yit ye'es o palema ref ye'es o maag ye'es o palema ref e kilifa a ref a palema i Madou Fall Binta a ref o Fall de ndef deeke de ci'axamo te itam kon jega maaga doole jega maaga doole i yakarame Fapa ke te bugna lay fogaame Bouba feke relève a ref to nu nuqidano ten te ref o ndeɓonga andoona yee wax dëgg yàlla ndax i mbalema naga laydu a gara ten Fapa ye andoona yee ko roog a doxna nu ɓasil nu ngar xaye njega ɓiya xa andoona yee nu mbi'a ke andoona yee te ref ñoomin kane o ɓinun wala o ndokon wala o nda nuun xaye a ref Bouba feke xaye xanu nga'nu ten fi yakar nu njegna xaye Bouba kay ngelawmal xato rek Bouba moom kay yakarna fop a saqna fop a waagaan
asadan ajofa kirin xañale leŋ aduna to nutele nak ci gura nagela ariya nutele rek ci gura o fu xadangan xana lay fo nugu bisi ponu xana lay fo caka ko mbin xana gara jagandi kene antun kilifa ref indi a jega cew ka andoona yee i andiran wala bo gisa dano lay buuba tena layan kana in itna buuba tena layan kana in i buuba anday no kon ndi koy émission ne andoona yee i mbi'dan to yoon foɓɓe nuun xaye yakarame xana jeg ka nu mbektina ndax it o layna ndangaan wax dëgg xana jeg ka andoona yee nu mbaga no mbi' ndax nu ref jaraaf fe meke refu Ndembo Faye xa ref ka andoona ten yego kam émission nek andoona yee adna fikkamo fop xana mbudin a mosa ndoxin kontaan rek kontaan rek to roga rum tangaan xana jeg inshallah roga fi'angaan xana mut nu mute waagina fi rek gar mais ka nangaan koy njom nu fadna rek wi do men wi na yam me hatu dede xëkke ndax kam programme ke na mbaajen o jaraaf jege yono fo andoona yee maako andoona yee xaye nu mbara i njom ne ndax on ten gadooxun xaye a refa président to a jega njom na te waaja xaye koy yakarame mais xa teɓandong a mbarna nget a njeg fetole den yaay fi maak fa ina ndef maaga a jeg ka andoona yee xaye fogaame xana jega tuqo ka ndox kene ka lewna ndigiloo ten kene fop a gadwan a lalamo ten saqin xan saqano ten xan saqanar paax a saqana paax Fabrice ana kontaan naa rek to it njegi yaakaar na yaam wax dëgg yàlla andireer nda a kar nu neke ren naata ka boy andir i ande wo ref oxe fodna no caméra fe ten no Thior Production TV oxe fodna no micro El Hadj Sene a gara meke oxe a gara meke fo to'a i nga kay i andan xaƴa ande in neke na kon in neke nda i andan i meran i kon nak i mbage mbi dara ludul o ngidma nuun to yakara nuun ndax keke i mbiya ren yasam i mbi'in xa qiid roga waagan yasam roga fi'in i content na trop wax dëgg yàlla i andir neke xaye xaƴa roog fi'un roog fu nda a war o préparer nda koy gana garata beta in to na te fituna yit wax dëgg yàlla mosa parce que waagamo ba commencer fa comme a soɓugar a laya in nangam ta a soɓat tang mbaga ten xeƴkeeru meen i kene ref i ngidma nuun to yakara nuun i xeɗan i yakara miñ xeɗan roga fi'an ke i mbugna a sumane sale xeɗan roga watnin fa xawma tuleer barke Maka fa Madina Pape in fiya in laya Mahamad jerejef njoka dina jalla paaxa paax Pape in keke moftina meke njoka itam a Bouba no ke ando ten ref no jafole ñaƴna nda itam njoka itam meke na place le soɓna den njoka njal itam njege yakari maak na andoona yee a toxna te doxne na ke ando te ref njaraaf ne nda meke i soɓna den koy te ref mbaar Thiamène kon i njego dayo maak meke i mofna itam i njega dayo maak ndax ino ndes fi rek andoona yee wax dëgg na fo ke i mofna jeg to dayo maak kon o fogole kene ɓisid u nuun meke no mbaar fe andoona yee ten ref mbaar Thiamène fo Pape in feke andoona yee ten ref jaraaf fe kon joka njal bo jef lakas